Oleh tu nahin gigabyte Radeon graphic card RX 570 series tu nahin kahong package kahong jauh cia cuanin tu nahin ama tengah cukan hong don ni kan unbox sangat. Back all clear. Phim kurang aja. Ahon he. Cái nằm bông thì là hay anh xí đó. Xuân chân. Nó sẽ còn hông tôn tôn. Hông phụ đâu. Còn hông thấy nó cả chuẩn hình graphic card chuẩn ra. Anh sẽ ăn gần khóc mình nha. Boleh, report itu mai. Kalau cakap dengan saya mai, hey, post lo, boleh, hey, cuman, nama Hindu Alfanan ni ya, ini ngasih, dengan problem ini lah. Dan tu nak hendak HDMI keyboard port le, port thang HDMI keyboard port ni kali oma, isonin HDMI keyboard port lo, pangai DVD port ahi, pakata ompok ni. Susu kami screen pangai port akan ta. Cakap mai hai. Ini apa yang sih katle sang di mana ni ya? Cuman ada apa ni rasa? Tu ni kan hui angkai ini tahu. Cuman dia ini jauh ni jadi driver tu ni kan. Aram som ini sokat. Kopnya gigabyte graphic card hi. Chapor tak main lawan tak main ni ya. Jadi ni dah. Hey, acak ni cuma tu ni aman from si. Aman from si lagi tu tanjun hi ni tak cak mai tu ni Amazon nak jangan cak ni ta. Offer dan aja karena man kain ang back lawan ni. Aman rajut gigo hemi gigabyte 570 RX 570 Radeon RX 570 hi. Ini tak hen lagi tu orang pengen lesu akal saya bukan tu bang cunin. Aduh tang hujan cak saya don ni. Mana yang potensi? Ini kan end le anga. Nên là hiện tại nhiều ông chỉ cần thay vào cái là computer là cái Android này, thì xuân chú này phát sinh là hay đi ăn cay, ta hiện thì đang tổ trong thời gian trong thời gian có lẽ phát sinh gì sẽ, khi nào anh hồi phát đòn nữa, tôi nói cái bộ tập graphic card này, chắc em mang cho bạn thôi nên sorry comment cái bài.
video lo anh tôi đã xuân Africa level này trên thế thì là cái đâu lấy về ngay tôi đây là để cho mình ngay Africa thì phải hay gì ha